Kabuga Felicien yitabye Imana. Felicien Kabuga yapfiriye irahaye ataraburanishwa kugeza ku musozo. Urwego mpuzamahanga rwasigariyeho inkiko mpanabyaha IRMCT rwatangaje ko Felicien Kabuga yapfuye kuri tariki ya 16 Gicurasi 2026 aguye mu bitaro byo mu mujyi wa Al-Hay mu Buholandi. Kabuga hari umwe mu bantu bashinzwaga kugira uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, aho bamushinzaga ibyaha birimo jenoside, gushikariza abantu kuyikora, kwitegura ndetse no kugira uruhare mu bikorwa by'ubwicanyi n'itoteza byakorewe abatutsi. Kabuga kandi bamutaye muri yombi mu Bufaransa tariki ya 16 Gicurasi 2020 nyuma y'imyaka 20 ashakishwa n'ubutabera mpuzamahanga. Nyuma yoherejwe irahayi kugira ngo aburanishwe n'urwego mpuzamahanga rwasigariyeho inkiko mpanabyaha. Urubanza rwatangiye muri 2022 ariko muri 2023 ibikorwa byo kumuburanisha birahagarikwa nyuma y'uko abaganga n'urukiko bagaragaje yuko uburwayi bwe harimo ikibazo gikomeye cyo kwibagirwa butamwemereraga gukurikira urubanza mu buryo bwuzuye. IRMCT yavuze yuko ubuyobozi bw'Ubuholandi bwatangiye iperereza risanzwe rikorwa igihe umuntu wari wese apfiriye mu maboko y'inzego zifunze, mu gihe perezida w'uru rwego nawe yategetse yuko iperereza ryimbitse ku buryo yapfuyemo rwose ryatangira gukorwa. Urupfu rwe kandi ngo ruseye dosiye ifunze ataraburanishwa kugeza ku musozo. Ibintu bisobanuye ko kimwe mu birego byari bisigaye bifitanye isano na jenoside yakorewe abatutsi bitabonye umwanzuro wa nyuma w'urukiko. Ngari ngukorera Imana mwakiri mu bayo. Mbabwira ngenda cyari Mwinyambare Obedi na ngini Obi Time News. Obi Time News.